Cirebon nih, 2016 Matic Solar. Mari kita lihat dalamnya. Wow, masih mulus. Yuk kita lihat belakangnya. 2,4 tipe G plat PK. Ini Fortune VRZ, cuma ada di showroom Aira Jaya Mobil. Yuk kita datengin showroom Aira. Fortune 2017. Masih mulus. Wow, mantap. Ini CR-V Turbo Prestige tipe lengkap. 1,5 itu ya, cuma ada di showroom Aira Jaya Mobil.